laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓe additi damal ɗimmal ɓe maaki ɓay ɓe gayni ɗon ɓen ɗon ɗoɓɓe kadi landi ɓen ni usage en kon no woni fii waare ɓe wi waare jeyaka islam few nde wootere e ko fatwa taƴugol wo waare hey waare jeyaka islam fes wo taw hey waare naatoyta hay aljanna few ɗum ko jur a molanaɗo ni cuucarreeɗo jangal ni wo waare naatoyta aljanna gasi ɓeno weli yewtude si ɓe jaɓayno ene mo maayi lebbi tati no acca waare hokkude na ka nder ngay ka wiide lebbi tati haray honto waare on sa asi ɗum honto nde ey kasi joni hey yoɓe faamu wonasi mayama waare wona wolede fiimu kaka wuura ɗo hiɓe landede fiiga ɓe wolude fiito wo waare hey jeyaka islam few wo waare koye aada atto islamu arde wonno yahudo hari accay nelaɗo ari kadi make accay tawi dambuɗum e islam taw few jeyaka islam wo kadi natoyta aljanna few e ceerno ɗum no jan ɓe andano ɓe fandaki lundagol nelaɗo de ɓayen fanta ko ɗum enen kadi ka la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kono ɗiɗo faamuji ɗiɗo ko ɗi tuuni ka kosan ɗiɗo tuuninayi islam on ko kosan laaɓuɗam poyne laaɗo acci ɗo ka tukun ukki kun toon wo wallitoɗen kun ƴawata ta ɗum dambe e diina ɗum acce dambe e diina waare hey koye islamu jeeya waare koye sunanul anbiya'i jeeya annabi Musa wiwno yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si hada qabla nabiyillahi muhammadin alayhi salatu wassalam bi sanawat ka ɓe wi kadi hey ko ɓuy ɓe wawi noon piindirde piiji ɗin nokkeli goo ɓe wi jeyaka islam few natoyta aljanna few wo kadi arali fi waare sina hadis je ɗiɗi tum eyi tawi ɓe bonni ko ɓe mahi kon eyi hadis gooto yonani en ko jaɓiren hunde koye diina jeeya gooto ka woye ko hadis ɗiɗo tum filli fi waare awa ɗo ɓe faami kamɓe ko si sappo heɓino konte noon koye islamu jeeya eyi gooto yoni jeyaka wo jeyaka faala ɗen ɓe noon landade si newani keɓe ɓe jaabo landal aranal ngal ɓe maaki waare jeyaka e islam ɓe maaki waare naatoyta aljanna ɓe maaki waare koye aadaji ɗin tun jeeya wiwɗen ngol ɗo konngol no hawnani woluɗo ngol on ngol hawni moƴƴa landi ɗen ɓe en anda ko honɗum ɓe jaaboto kamɓe siɓɓe tedduɓe ɓen hadis je no iwri e nelaɗo yewtayɗe fi waare jangenɗe ɗo landoɗen ɓe ko honɗum ɓe jaaboto e ɗen ɓe jaaboɗe hadis arano on ibnu umar wi'i qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khaliful mushrikin lunde shirkoɓe ɓe uhfur ash-shawarib ɗuyte yarirɗi ɗi wa awfu alliha njanɗine ba'e ɗen acconɗe ɗe njanɗa muttafaqun alayhi fi sahih al-bukhari wa muslim kono ɓe wiyata e ɗum ɗo na yamirore nelaɗo ni maada yujibu an hadha al-hadith go ثانيا لتما أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جز السوارب فت إتم يرير إدي وأرخ لها جوتني بعد خالف المجوس لند مجوس ببه رواه مسلم ودوك مسلم تنفي الليم كون بجابته ودوك دي
ɓe wi ɗum ɗo jeeya kay diina ɗum hino jeeya e ko addi ɗum lundagol heeferaɓe ɓen si a fembi a nandini ke maɓɓe salisan an abi umamata albahili radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qassu sibalakum ɗuyte yarirɗi monɗi wa waffiru ananinakum njandine ba e moɗon ɗen wa khalifu ahlal kitab lunde yimɓe defte ɓen ko no ɓe jaɓotoɗo hadis kadi na woni tati rabi'an an aishata radiallahu anha qalat yumma men aicha ɓeygu nelaɗo ɓe maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗon ɓe maaki ashrun min alfitra piiji sappo no jeeya e ko timminta diina neɗɗo on woni qassu sharib mekkugol yarirɗi ɗin wa ifa'i lihya e yaafagol waare nden accitande few ara ɗuytani ndi hadis je jeluni andi ɓe wi arali sina ɗiɗi en ɓeydaniɓe ɗiɗi no heddi kadi buy si ɓe faala hara koye ɓe yi ɗum ukkere ɗuɗunde yoɓe hooto e deftere wi'etende mawaridu zam'an li durusi zaman ɓen ɗon no yewti ɗum ko yoni ɓe ndaara kamu jallat ɗimmo sengo ɗerol temeɗɗiɗi ma ɗum wa sharhu sunna lil imami l bagawi mo juzu sappo e ɗiɗaɓa on sengo ɗerol 106 ha 109 ko fi waare tumɓe woni wowlude ɗon mo wi ɗum ɗo jeeya kay islam ko ɗum waccata ka islam ga allah subahanahu wa taala ɓeydu sellinande en faamuji ɗi haray ka hulasa wiɗen siɓɓe ɓen sappinanen ɓe defte harana jane naadaɗe e nder mum fi waare hara ko windaɗe fi waare tun ene ɗum holla e ɗum no hitti ka hitta no woodi defte e windaɗe fi waare tun hara goɗɗe ɗen yaha e ɗeri temeɗɗi fi waare tun wi arale ɗum sina hadise je ɗiɗi haja balli haala hayso ko goto yoni en hadis goto nelaɗo o selli e maɓɓe yonali ko jokkiren yoni si ɓe hooti e ɗeɗo defte inchallahu ɓe faamay toɓɓere waare ko e diina jeeya nde naato e aljanna nde naato e ta aljanna en landa kam kaɗen landaɗo ko landa ɗen siɗa wuuri accitu waare nden siya maayi hey ko jaare ittatande ɗon ko honno naatiroyta yeeso ton heɗi to joomi ma ɓay a landanokima si kaarduno e waare ɗo na seeɗa seeɗa fuɗiniri nde moodi so wi accitu si ari accitu ɓay a wawa fuɗinde si yonali kaw wi ɗon si yoni o wi ara accu ay an sa woni jiyaɗo yawiɗo joomi mum mo jaɓata ko wi kon waare nden tawtatamay ɗum kañum sa faala sooday carton rosoir a nani si a fembi ha a gayni waare nden no wiide an jiyaɗo anɗa satti noppi accan mi fuɗa ko ɗo mi wiya mi fuɗu a yaali mi ara fuɗude ka rewɓe ɓen a accitatalan a yaali mi ala fuɗude ka pay koykoy a accitatalan mi accitatama awa en yiiday mi fuɗay ɗo min na en gootum aya joni kande fuufa eyyi si waare ɗoftike ceerno tagu ɗon an kande cikka ɗon a wiya ɗoftatako hara ya jaasi ɗofto accunde gonga fulɓe jeeri ɓen woppude accunde wona ɗo ko sunna nelaɗo no en faami deftere aranere nden ɓe wi al ijma'u ala tahrimi halqi lihya sikki ɗum ɗo tiiɗini unwa noon ka ɓe wi karamo koɓɓen fof gila sahabaɓe ɓen haa ka ijma'u on konta ɗon hino fotta no harmi fembugol waare kala fembuɗo waare o lundike ijma'ul umma ko waɗi nen deftere ko cheikh abdoullahi ramadan moussa si ɓe heɓinde ɓe ndaarnde fof deftere ɗimmere nde woni al lihya hukmu halqiha wal akhdu minha wa natfu shaybi minha wa subghiha wa sifatu lihyati nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nde ɗo ko ɗum tunde wolta woni waare nde ko noon ñaawore fembugol nde ko noon ñaawore ɗuytugol seeɗa e mayre hara fembata ha laaɓa ko noon ñaawore ndaarugol goɗɗi ka ndaarorgal ɓora gotol gotol woni natfu andi woɓɓe yiɗa nawyude
si dane hoye ari ga tum ɓe ndaaray ka ndaaroga ɓe suɓa ha ɓe hendo kum ɓe itta kum andi ɓe faala wontude heddade pay kum ɗum wonata hey si furɗi accu furɗi holle tewna yawoni laakara purol sappinay woni ɓattagol ma laakara terto ɓorugol ɗi woɓɓe kaka sukundu ga laarata ɓora yiɗa ko rawni ko nelaɗon ɓe haɗi ɓorugol puri ka waare o ka sukundu o ɓoratake si ari accutu gasi kono kodi ñawoore firsingol waare nden sinde rawni ɗum ko sunna ko wana noon kadi ko honno waare nelaɗo nden wa'uno aha aɗo joni en heɓay golle si innama tun ko honno waare nelaɗo nden wa'uno haray en feƴƴi landagol si nelaɗo no marno waare en feƴƴingal ƴangal andi si innama ɓay o tappimo dande nden taƴi pat sa wi ɗon en o barmuno ara famali ko wawla kon ɓay o tappi dande nden hoore nden ko to talloyi ye o barmuno honno fulɓe ɓen wo taƴi hoore feƴƴi barme ɓeɗo ɓe wi ko honno waare nelaɗo nden wa'uno wona si nelaɗo no maruno yo ɓe famali ɗo kadi yo allah hon ɓeydu sembinde faamuji ɗi deftere tammere nden woni almasaibu halasa wo masiboji tati julɓe ɓen hande ko addukhan fimugol cigarette ñawore mum ɓe waɗi geɓal aranal halqul lihya pembugol ba'e ɓe waɗi ɗum geɓal hakkundewal al isbal dasugol coñci yaaɓa goɗɗi ɗi ɓe waɗi ɗum geɓal tammal deftere wotere ɓe wi julɓe ɓen ko ɗiɗo ɓuri sattude ɓe accande hande fembugol waare fimugol cigarette yuppitugol coñci julɓe ɓen hande no jeeya ko ɓuri ɓe sattande accude ɗi hara kadi ko dambiɓe ka diina ɓe ndeɗo kadi ko ni nde wiyete ko windine ko cheikh aboul mondir abdoul haq bun abdoullatif deftere nayo ɓire nden ko yowdiri e waare tun ene fi waare no fanɗi sikkuɗen wo ko hon woni hukmu dini fi lihya wa tadhin ko nun diina ñaawi fi waare e fimugol cigarette deftere timmude ko windinen ko cheikh ali hasan bun ali bun abdulhamid wiyen siɓɓe ɓen si ɓe wakkili ke ɓe hooti e ɗeɗo defte nayyi laaɓanayɓe ko sikke wo ala waare kaka diina jeeya waare koye sunnaji nelaɗo ɗin jeeya accutugol waare no waɗɗi fembugol nde no harmi on faami ɓe makiti kadi damal hulɓiningal gongal andi kamɓe no eggirɗa o a tippoto tum ɓurta hulɓinade ɓe landa kadi fi salmodirgol gorko e janano e debbo janano ɓe inni wo no selli so ɓen no hulɓini ɗum ɗo ko tuundi e nder kosan islamu ɗan si ngal ɗo damal udditama honto fokkita ɓe inni wo usage wi ɗon salmodirgol gorko janano e debbo janano ka jungo no selli ɓe maki hi no selli si tawi fandunde maɓɓe nden ka ɓernde ga no moƴƴi honde woni nden fandunde nde nelaɗo suusano honde woni nde nelaɗo ɓuri hisude ɓernde ka nelaɗo ala ko ɓurani ɓe ka laalagal leydi ɗo ha hewti bani adama yo naatu islam sabu koye goɗɗo naatu islamu tun wakkili nelaɗo tippirede fi islamu goɗɗo tun rikana o arno wi nelaɗo wiɗami jaɓu islamu o wi hi o wi min simi jaɓa islamu en tippiray sen tippiri mi liɓete ha hande mi tippiraka mi liɓa simi jaɓay en falay ndaar mi fijirtama no piitete moolanangal nelaɗon ɓe maki sen tippiri simi liɓima jaɓa islam wo hi liɓaɗan wo hi nelaɗon immi ɓe fali kipɓe rondimo ɓe walli ene ko ɗum ɓurani nelaɗo neɗɗo jaɓu islam ko wakkilini ɓe tippire rikana ko ɗum arduno ɓay ɓe noddimo islam o wi gila mi taga ha kami dari ɗo mi tippirade neɗɗo o liɓimmi ko ɗum nelaɗon ɓe makannomo laysa shadidu bi sur'a innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda alghadab ɓe wi rikana sen tippirimi liɓete ɗum noon na golle an noon kono sa wi ko ɗum jaɓirta islam min koya jaɓu tun addimi
wo ar o formi o wallina enen nelaɗo node ko ɓurani ɓe ɗum rewɓe ɓen iwayno ka iwrata cogge ara ɓe inna nelaɗo ko addi men ko jaɓugol islam yeeyodiren wano yeeyodirton noon e worɓe ɓen si ari on jonnayɓe junngo minen kadi walle men ɗe juuɗe amen mema on adde nelaɗo adde min mi mema adde nelaɗo on ɓe maka inni la usafihu nisa min mi salminta rewoɓe ceerno anda mari ɓernde ɓurude nde ɓernde ɗo ka islamu waali nelaɗo ɓe maki hayso ko fiyon jaɓu islam ɓe wakkilike tippirede fii mum kono ɓe wakkilaki jonnude debbo janano junngo maɓɓe ngo fii mum ko ɓernde honde marɗa laaɓunde ɓuri nde ɗo nde woosi ɓernde nden fandunde bonde ala toon haray ella ala awa ande ɓernde ma no laaɓi de nde no laaɓi no hulɓini ko fatwa hulɓini ɗon idan ɗum ɗon landoɗen kadi siɓɓe ɓen ɓe jaabo donc tawi ɗaɓɓito e bisnillahi taala ko waɗi man asnada laka faqad ahalaka wa man ahalaka faqad arahak kala tuginanɗoma sappinanma haray o imminima kala imminɗoma o fowtinima ka koye ma yi'a ma yedda sa yi'ali wi'a ala mi daari na gonga makko lando ɗemɓe ko honɗum kamɓe siɓɓe ɓen ɓe mari koɓe jaabo e konngol yumma men Aisha radiyallahu anha kaɓe maaki ka sahihu muslim yumma men Aisha ɓe maaki wallahi ɓe wondiri allahu ɓe maaki ma massat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yada imra'atin fil mubaya'ati qattu ɓe maaki wallahi jungo nelaɗo memali jungo debbo ka yeeyodiral haynde wotere gurdam maɓɓe ɗo wama baya'ahunna illa bi qawlihi ɓe yeeyodirali e sonnaɓe ɓen sinaka konngol maɓɓe ɓe makay tun kad baya'tuki ala dhalika en yeeyodiri e dow ko yewtuɗen ɗo kon kono jungo ngon mi salminta debbo jana ceerno ɓurande e ɓerde laaɓude nde no laaɓi poyi jomumen ndaaru ɓerɗe ɗen fof suɓi nde tippini ɗon diina si nde wi watta hunde ta wiɗamari ko laɓɓinira nde ko wana noon kadi ko honno siɓɓe ɓen jaaboto konngol haa jooni ngol nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki no laaɓi ɓe maaki inni la usafihu nisa min mi salminta rewɓe ɓe innama qawli limra'atin wahidatin konngol an gootol hino waywa qawli li mi'ati imra'atin simi wowlani gooto e mon en yeeyondiri temedere mon haray naatori ɗon kono junngo an gon mi jonnata debbo jana rawahu ahmad fi musnadihi wa tirmidi fi jami'ihi wannasa'i fi sunanihi wa ibnu maja ɓeeɗo fof ɓe fillike o hadis wa qala shu'aibul arnaut isnaduhu sahih o hadis on tuginande makko no selli landitoɗen siɓɓe ɓen ko honɗum ɓe maaki hadis mo nelaɗon ɓe maaki la an yuta'na ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu ɓe maaki ko nde goto e mon jooɗoto pontirri adde marto ɓanne o muñño o jebbilo ndi fempe ka hoore doy haa ndi muta ton o immo o yaada e mayri ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e makko e diinde o memirta junngo makko on debbo janano mo daganta ko mo memugo ko ɗum ɓe jaaboto joomi men ñande darngal on hadis ɗum ɗo harma ɗum ko nde muññotoɗa fempeɗa ka hoore ɓuri moƴƴude nde memata debbo janano himo inna ɗo si fandunde nden selli haray ella ala fandunde honde sellata ɗo afi yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu sellinde faamuji ɗi raabi an ɓe maaki kadi gongol ɓurgol janɗude ko ni tun tipporte hikkungol wo a tawa ko ngol ɓuri ɓe maaki kadi wondema ko sonnaɓe ɓen ɓuri marde hakkille e diima worɓe ɓen ɓe wi kadi ko sonnaɓe ɓen ɓuroyta ɗuuɗude naatude aljanna e diima worɓe ɓen wo ɗum kadi ko ɗum woni ko selli ko la ilaha illallah
e andi wowlo sikka e heɗotoɗo feetu ɗum ene landoɗen ɓe feƴƴenno ene si tawi ko sonnaɓe ɓuri marde hakkil worɓe ɓen ko honno ɓuraɗo hakkille o wawata moɓirde nayo ɓe ɓuri hakkil heñña ɓe nokkul ngotum fawtoɓe ha maaya maɓe maaya kayfa hada ɗum ko honto iwrata ko rewɓe ɓen ɓuri marde hakkil e ɗi worɓe ɓen ko rewɓe ɓen ɓuri timmude hakkil e ɗi worɓe ɓen yo worɓe ɓuraɓe haqqil ɓen yo jombu sonnajo goto ɓurɗo ɗum hakkil adda fewjanamo adda kadi ɓurɗo ɗum ɗimmo watta ɗon adda tammo watta ɗon adda nayo watta ɗon ɓeɗo fof goto fof no ɓuri mo faamu kanko o gera ɓe nayo noon heƴa ɓutta haji ɗum no wawi wonde fulɓe Fuuta ɓen wo nakku ko fanɗu kum woodi hulay kum walde yaasi ala gorko hum fanɗu kum woodi kono mo ɓura debbo hakkil si o feeta o ala ɓiɗɗo gorko no ɓuri nene mum hakkil no ɓuri pati mum hakkil no ɓuri ɓeyngu mum hakkil no ɓuri rewɓe ɓen fof hakkil jibinɗomo on dari ha o hewti ka wonɗo mo ɓuri ɓen hakkil few joni noon an sa wi ko rewɓe ɓuri marde hakkil ko kamɓe mooɓete ɓurɗoɓe moɓe ɓuri hakkil yo mooɓuɓe honto naɓata ɗum no way sa wi ɗo pay ko yeyi pay kun jogii duuɓi jeɗɗi wano kunɗo wiyen kunɗo yo mooɓu oɗo daara gera mawɓe ɓe mbaɗe tun janna ɓe foppo heɗta sonkuta piiru few kun duuɓi jeɗɗi ɗo eyi ɗen anndi noon oɗo no ɓuri janduɓe ɓen hakkil ene na hakkil neɗɗo gérirta si tawi noon ɓurdama ko hombo aynata ko ɓuraɗo on ene si mawɓe ɓe resini en ko no ɓe wo en wasiyade nde sayɗen manditi seeɗa ko ɗuytiɓe hakkil ni kamɓe ɓe andi ɗum ko enen ɓuri ɓe marde hakkil ko enen muññotoɓe ko enen mooɓata ɓe ko enen yi'ata fof muñño a nani ko ɗum woni wasiyeji maɓɓe ɗin ka kesi oɗo noon si jangi ha wi'i ko nelaɗon maaki kon wona ɗum woni en tumata fandunde nden dey kono nguɗo faamu ngu sella ko waɗi hino nassu on si en landike siɓɓe ɓen ko honɗum ɓe jaaboto hadis muslim ka wiɗon nelaɗon ɓe maaki heɗite moƴƴa o wi rewɓe ɓen hino ɓuri worɓe ɓen hakkil o wi kadi ko rewɓe ɓen ɓuroyta ɗuuɗude yimɓe aljanna o wi ko waɗi ko kamɓe kadi ɓuri ɗuuɗude aduna ɗo holli o janngali ilmu nafs woluɗo ngol ɗo konngol kala wiwɗo aduna ɗo ko rewɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude worɓe ɓen haray o janngali ilmu nafsu jaɓa ɗum few hiɓe mari kadi adilla wa qara'in hollayɗi ɗum ko worɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude aduna ɗo kono sabuji maayugol ko worɓe ɓen ɓuri ɗuuɗirde kadi ko ɗum si joomi men sowindirayɓe ka tagugol fii yer ko heddoto kon yo waaw mooɓude rewɓe heddotoɓe ɓen kono si rewɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude aduna ɗo ko worɓe ɓen ɓurata maayude ko hombo jogotoɓe rewɓe debbo yo maaweyi koyo nawnu tum ma ɗuuɗa ɗo sabu maayugol eyi ko gorko yaata ƴawa ha ƴeemetere yurno tawa ɗo si mi woopitiɗo hay mi fewnatake kono ko ɗo dépense heɓoto inchallah ko ɗo ɓe ñaama o daway ɗo ñande wo ñande ka si neɗɗo ƴawi 3e étage 4e étage wenki madiriye wengike ɗon waccolum hino golla ɗon o e ɓeygu makko hombo ɓuri ɓattade mayde na tumbiɗo ñande wo ñande otowal no doga tundo doga jemma e ñalorma dogina e ha ɗano fina o e ɓeygu mum wonɗo ka suudu hombo ɓuri ɓattade mayde asowo koloyji 50 métres 60 métres ka nder leydi yirbay ɓeygu mum no defude ka suudu ko hombo ɓe ɓuri ɓattade mayde si tawi noon ɓeeɗo ɓurali arde
ko homɓe aynata ɓe yawata mayde ɗa si siɗɗon wi ko rewɓe ɓuri ɗuɗude ɗo holliɓe faltaki ilmu nafsu o ilmu nafsu jaɓaɗum wo sa yi jomi men wi'i wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'an koko ɓurata tagude kon o janti ɗuɗugol mu'um ko worɓe ɓe ɓurata mayde kamɓe ɓuri weɓitanede ka mayete si kara pidduwal feƴƴi ɗo yurno ndara parantiru ndun a tawata ko debbo kon nu jawonta ton si ƴawama ɗo potowal courant tokkugol takka a tawata ko debbo ƴawiɓe ƴettugol ɗo picace peeli fusa leyɗe naada tiyoji a tawata rewɓe no jokki ɗum ko tagata neɗɗo maya heña kon fof ko worɓe on ukkade mum sinnama ɗo piiro mayde fokkiti militaire yo ɗettena ɓe na rewɓe on yaade sinara ko koroɓe yimɓe ɓe mbe yara ndiya siɓɓe ɓen famali goy ɓe famal toɓɓerde no janɗi tigiri a innay ɓe wowlay tun hanama tawi kadi konnguɗi ɗin hiɗi manki koyete usulul fiqha kon e mustalahul hadith ɗiɗo si ɓe ɓeydino wakkilade janngude ɗi seeɗa ɓe faamay kono ɓayri mi naniɓe maka o janngugol fiqhu fatinay tun hoore mo hoore mum fatale fiqhu o fata e mere kanko o famata e fof neɗɗo jannga e fiqa man yuridillahu bihi hayran ko nu nelaɗo foti summa innamal fiqhu bittafaqquhi neɗɗo ko famirta fiqhu ko janngugol fiqhu ɓe maaki wondema ko rewɓe ɓen ɓuri ɗuɗude aduna ɗo kamɓe ɓuroyta ɗuɗude aljanna ko kamɓe kadi ɓuri tiiɗude hakkil e di worɓe ɓen en andi ɗiɗo konnguri fof no lundi ko nelaɗo maaki nelaɗon ɓe maaki kon ɗum ɓe jaaboto maku nelaɗo ɗo ya machara nisa ko noon yo coggal sonnaɓe tasaddaqna sakke wa aksirna al istigfara ɗuɗɗine ko insinoto ɗon joomi mum ɓe maaki fa inni min ra'aytu kunna mi yii on nde mi royra aksaru ahli nnar ko noon ɓuroyta ɗuɗude yimɓe yiite o ko nelaɗo ni ko ɓe woni rahmatan lil alamin ceerno a ɓuraɓe yurmede hey si ɓe ndaari kaari haa ɓe wii a naatoyay yiite ara yurmen nden ko ɗon haaɗi ko naatoyay ala ko yurmina o yeeso ɗon sina du'a yo allah hon pottimmo kaw naatiroyta ɗon kesi fa qalat immi imra'atun min hunna jazlatan sonnajo immi kisandari o wiwa malana ya rasulallah aksaru ahli nnar ko fi hon ɗum ko menen ɓuroyta ɗuɗude yimɓe yiite maku ɗon nelaɗon ɓe maki illa on oɗo illano e sonnaɓen ka o ala kala jombuɗo mo jomba e landaki mo anda ɗum kanko jombuɗo landoto ɗen si tawi ɗum ɗo no e maɓɓe nelaɗon ɓe maki toksirna laana si on seytini on ɗuuɗa e huɗugol ko ñawdirton mone ko huɗugol ko jiiɓin ɗon kon on huuɗa e ɓiɓɓe mon ɓe ɗum hino jeeya ko wonta saabu naaton yiite hiɓe mari ɗum kaaɓe ala ko nelaɗon woni ma ko degoy na oustage ko nelaɗum ɓe maki illa ara noon no ɗuuɗi ko huɗoton ɓiɓɓe moɗon sikum bonni tum allahum bonni fiima no yaawi ha ɗum no ɓattani on si jomumen bonni fi o hara a borrama an tigiri ɓe yaawi noon ɗum wa takfurnal ashir on yeddanay wuuridaɗo no ɗuuɗi on wonday ɗo e gorko o waɗana on kulla shay'in yer ko waawi kon tamam sanawata adida hara no weli no ɓutti ñande jomumen yiltidiro e piiji ɗi yeddon fop yeggi ton fop hara kadi ko lahza gooto wi'a min ko min andi ko naadunolan ka mon ɗo min mi naatidanoma ɗo ko min andi ko joɗɗininmi ɗo mi yi'aali moƴƴere ma gila mi naati ɗo soñja tun e soñja yo allah hon walla mi yalta ɗo soñja tun gila naatuɗa ɗo ceerno ara nun noon na ko joni soñja on no ɗuuɗi ay noon joni on yeggintinnimo ara nun ɗum no jeeya e jikkuji maɓɓe ɓe wondi e ɗi ka ɓe wonda e ɗi ha nelaɗon ɓe maki noon ko ɗiɗo ɗuɗɗinta ɓe naatugol yiite ceerno yo wallitoɓe awoɓe laaɓa e ɗi sina ɗum ala ko solniroya e ko joomi men wii ko nelaɗo yottini a wawa solnude ɗum
nelaɗon ɓe maaki ndaare moƴƴa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dini mi ali ha hande ko hewti fanɗugol hakkil e diina onon ɓe sonnaɓe joni noon ɓe wiide siɓɓe ɓe wi ko sonna ɓen ɓuri marde hakkil worɓe ɓe nelaɗon ɓe maaki mi yaali ha hande ko ɗuyti hakkil e diina ha hewti on ɓe famodiri ɓe maaki aglabu li di lubbin min kunna mi aali kadi ha hande ko wawi firtude pellital joom pellital ha hewti on onon ɓe sonnaɓe ko ɗo mawɓe maaki kumbano laami kumandan ɗum neeɓi wolede ko mana hadis on ni gorko ko heewi no wawi maɓɓude deecide fiɓa kep simo mari tun debbo mo famodiri on si ñanki tun o firtay few ala ko wawi firtinde joom finde ko faala fiɓude ha hewti on onon ɓe rew ko nelaɗon maaki ɗum a wawi ardude ɗo e saria wi molnangi liɓangi si tawi tun hiɗon famodiri mo andi ka iwtiranteɗa ɗum firtoto few a wawa fuy e mum ko wiyegol tun nara machallah haɗa ɗon hara ko machallah tun wata on no wawi wonde kono siɓɓe ɓen jaaboto e ko nelaɗon maaki ɗo ko si ɓe wi diddu ɗum ɗo na haray hulɓinike on sayi sonnajo go kadi wi nelaɗo kono men ɗuytori hakkil men ɗuytori diina ɓe maaki amma nuksanu aqliha ɗuytagol sonnajon haqqille makko ɗen fa shahadatu imra'atayni seede sonnaɓe ɗiɗo taadilu shahadati rajulin hino fotawa seede gorko gooto siɓɓe ɓe manditaki o aya baqara siɓe yewti ndeɗo yewten joni min wi fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa mra'atani mimman tardawna min ashuhada son heɓali worɓe ɗiɗo nunɗuɓe ɗaɓɓe gorko gooto nunɗuɗo ɗaɓɓon sonnaɓe ɗiɗo wonaɓe tato rewɓe ɓen ɗiɗo daro place gorko gooto ɗo ko hombo ɓuri kelɗude hakkil ɗo ɓe famali on yii hay portoɓe ɓen hay jannoɓe luga ɓen hino jaɓi ka gorko gooto woni rewɓe ɗiɗo woni ko damir gorko ɓe jonnata jamɓu maɓɓe o ka en wattani haɗɗiɗo na kon ɓe ɓuri ɗuɗude kon ɗum ɓe jonnani damir on gorko on mudakkar on li annahu aglabu min hunna kanko ɓuri ɓe famali siɓɓe ɓen famali ɓe watti ɗon kadi ɓe maaki nelaɗon ɓe maaki amma ɗuytagol sonnajo on diina makko kan tamko sullayali sonnajo no wawi wonde balɗe hara la tusalli o juulata wa tuftiru o ñaama fi ramadana suumaye fa hada nuksanu din mo wawnde ɗo balɗe tati balɗe nayyi balɗe joyi balɗe jeego balɗe jeeɗɗi modi makko mbaɓɓamo tun immo juulo mi ala julde fewndo ɗo keroɗetta e leggal o innama juula koyo juulo acci taw ko joom men ɗuyti diina makko na ɗuytare ni balɗe jeego ala juulude julɓe ɓen fof no juulude suumaye darike fof no hooriɗa ñaamude na ɗuytare diina ni si nelaɗon maaki no ɗuyti a wi'i no ɓurti a wiyali hay no timmi ande a feƴƴitoyi ajaban mada yujibu l akh alfadilu an hada alhadith sahih fi sahih muslim honno ɓe jabotoɓe albabul hamis siɓɓe ɓen kadi ɓe maaki ko ɓuri hulɓinade ko ŋeyi ko noon ɓe tipporante ɓe maaki kadi wo qur'ana wolali fi musique fewno harmi eyi wo musique no dagi musique eyi no dagi heɗagol wo onon ɓe jannoɓe fayɓe fof terte fayɓe ɓen ɓe heeɗo musique acceɓe heɗito musique no selli no dagi wo arali ka qur'an arali ka sunna ko harmini musique wal bal nelaɗo wacci ɓeygu mum koɓe heɗotono musique ko yumma men Aisha ɗum ɓuri kanude wo yumma men Aisha heɗotono musique nelaɗo weltaniɓe ɗum wacciriɓe ɗum sa siɓɓe ɓen no wawi jeɓindirde ko kaani ɗum ɗo ko tuundi molanade ɗan kosan islam ko bewre ni ɗum ɗo ko musique wona bewre si neɗɗo naate ɗum honto fokkiti
jomen hino yewti fi musique ko ɗuuɗi wo arali ka qur'ana few si ɓe jaɓuno wiide arali ka diina ɓuri ko waɗi na ka qur'ana tun diina arata diina ara ka sunna kadi kono wiiɗen ka usulul fiqha ɓe faamali jon noon ɗon ɓayri en ala natude e bange ɗum ɗon en faalete ɓe landade tum ɓay ɓe dirni aya suratu luqmana on wo woɓɓe harminoɓe musique wiyoɓe musique no harmita faɓe ɓen heɗo musique tawani hey pay koy koye accite koye taw yamir koye taw haɗu koye nelaɗo on no maki muru abna'akum lissolati li sab'in yamire ɓiɓɓe mon ɓe ɓe juulu si ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi oɗo no wiide acciteɓe taw yamirɓe taw haɗuɓe o konto fof kentini julɓe ɓe ɗum ko bone molnaɗo joni landoɗen ɓay ɓe wi'i suratu luqman aya luqmana wa min annasi man yashtari lahwa alhadithi liyudilla an sabilillah wo on wona fi musique oni wolde few wolɗo ɗum wo ko kañum andi yo wattu hakkil wo yonti wattu hakkil joni noon landoɗen siɓɓe ɓen kadi ha joni jawab ko honɗum ɓe maaki kamɓe siɓɓe ɓen an qawli sa'id ibn jubayr on ɗon o wi an abi sahba albikri annahu on sami'a ibna mas'ud radiyallahu anhu wa huwa yus'al an hadhihi al-aya oɗo wi o nani ibnu mas'ud hino lande fi o aya suratu al-luqman wa min annasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin ko honɗum faanda e o aya yabna mas'ud fa qala ibnu mas'udin al-ghina'u wallahi alladhi la ilaha illa huwa ibnu mas'ud wi ko faanda ɗo e lahwa al-hadithi ko musique mi wondiri on mo tawata ala reweteɗo ka gonga si wona kañum ko musique o wondiri kadi wonore nde hula yanitugol e mum e joni noon si goɗɗo goo ari ɓaawo lundani ken ibnu mas'udu firo mum gon ɗo o addanali en sahabajo lundiɗo ibnu mas'udu e nguɗo e ngoɗo firo en ɗetta firo makko ngo accen firo sahabaɓe ibnu mas'udu wi'i wallahi alladi la ilaha gayruhu ma min ayatin nazalat illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa fiman nazalat wa fima nazalat bemaki law a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillahi tanaluhu almataya la ataituhu tay sahaba ɓen fof no jooɗi o wi wallahi mi wondiri allahu o ala aya qur'ana tippiɗo sina miɗo andi ko honto o tippi miɗo andi ko homboni sabu o tippi miɗo andi ko fi honɗum tippinnomo si miɗo anduno hande ɓurɗolan andude qur'ana ka woodi e dow leydi ndin hara puccuno hewtoyamo mi yahayno kono mi anda ka o woni goto wiyal ɗon na gonga ma si oɗo firi aya a jooɗi keɗo e ɗi réseau sociaux ji a wii ɗum na gonga hara on ɗo fokkittuɗa sikkuɗen hara e ɗi réseau sociaux ji wonanali en poson on andi no jeeya ko ɓuri hande lorrude islam tawgol ɗi téléphone ji newnani goto fof yo udditi cuurum fatwa kullu yufti mo yiɗa o udditay tun cuurum yo no udditi tun whatsapp ma télégramme jooɗo awa machallah usaren kon no wi ɗon ɗon on inchallah ella ala la basa bihi inchallah ɗon eyyi usage dalil on usage la ɗon on famali ko min ni ko yimen famali so ngala dalil ko ɗum woɓɓe goye ɓiƴayɓe fi dalil ha ɓiƴayɓe ko ɗum si tawi goɗɗo goo o udditino ngal damal o faala udditude fatwa tawi o janga o watti arde ka juulirde so juulama lan sara o jooɗo onno saluma sittu lande woɓɓe na cheikh ma qawlukum fi masalati kada wa kada oyna fihi qawlan wallahu alam bisawab kono ɗum faamuɗon e hunde kaare e hunde kaari onna ɗon konngudi ɗiɗino ɗon ko Allah ɓuri anndude ko ɓuri jiccude ko ɗum woni fatwa makko o tappirini ɓeenon no ɗuuɗi hannde koy enen sikkuɗen jooɗagol habbo landotoɗo landal ko sahabaɓe dogayno landede ɗum ko cuucal seeɗawal noon uddita cuurum ka jaabo lande addu lande lando an kaala ko landoɗa aji anda suusi goɗɗo ari bonnitanimo ɗum few o ari o jooɗi onni saluma situ onni cheikh mada taquluna fillah afillahi shakkun o wi fihi qawlan
wallahu alam bisawa. Ay oɗo bonni tanim o wi cheikh ko annum ma ko ɗon fi allah on woodede makko no selli ka no lurra wo konngude ɗiɗno ɗon woɓɓe no wimo woodano woɓɓe yo ala ko allah on andi ko ɓuri selli fi wujudillahi shakkun o wi na fi qawlan manil mukhalif fi hada hombo lundi e ɗum ha wona qawlani ɗon kisango hocci sawɗo tawi ɗo joni wonatako moƴƴal jonagol uddita neɗɗo mo tawata anda hunde e dina so udditi damal fatwa ɗum lorra islam o jama on ala janngude hiɓe wawi wa isfanja jama on no wawi fayda wa sifon ko ukkuɗa ko e nder mo woyare ko nani wo wonanayi ɗum subuha jama on kadi no humpa ko yii wo etoto heɗade etoto naarude si tawi a janga a humpama a majjay muskila ɓe wiwa kamɓe musique no selli wiɗen ibnu masud wowlingol ɗo o wi wallahi kanko ko faami oɗo aya ko fanda e makko ko musique no harmi joni yo addan en sahabaɓe ɓen wiɓe wona ɗum o tappi ha o wi hey imamul ghazali maki hey ɗum no selli kay ya ulumiddin enen wiide joomi men wi nelaɗo maki moyde imamul ghazali wi'i kay ya ulumiddin ɗum no woɗɗodiri te kadi wona toɓɓere e nde tawata en ɗaɓɓitay ɗum ka ihya ulumiddin asla ko waɗi imamul ghazali ko woni wowlude kon wona ɗum siɓɓe ɓen faami ko ɗum si karamo koɓɓen ɓe wi kala faamowo ihya ulumiddin o jangirayde ithafu sadatil muttaqin lizubaydi ko ɓen ɗon sharhi ihya ulumiddin sa jangirali nde nden ɗon a famata ko ghazali wolata imamul ghazali ko woni wowlude no dagi ko assima tarifuna assima ko wona yuɓɓede ko baytuji ko oɗo imam ibnul qayyim no waɗi deftere nuniya ka imamul qahtani no waɗi nuniya ɗe renti karamo koɓe no yuɓɓude ɗin janga hara jangin on no laba no weli ko islamu nattata yimɓe ɓen e mum ka ko ɗum ɗon wona wowlede ɓe maki ɓe anda saliɗo ɗum no selli no e men saliɗo ɗum no selli en salaki ɗum kono joni noon o musique tappa ama ɗo señƴa dunduɗo guitare ji ɗi koko tappata ɗo ɗi jimbeji e ɗe laalaɗe ɗi tambiji ɗum no selli ka dina ko ɗum landoto ɗon ɓe si tawi ko haala kan tun yima ɓe wi fa shi'r bi manzilatil kalam hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih haala laaɓuka ka alda e fuy ko señƴata hika moƴƴi asli makka sika wowlaal ka boni sika wowli ka boni ka harmi sika wowli ko moƴƴi hika moƴƴi kono joni ko wonde wolde ko ɗi musique ji wonaji tappede ɗo aresiré waɗe album ji waɗe cassette ji yalte yeeye beere wacce rewɓe ɓortiɓe feeña rewɓe ɓortiɓe wacce cigarette wacce dorogu wacce fimoɓe dorogu yima ɗum no selli ka dina imamul ghazali no wola sifa ɗum dariɓe fiyo ɓerɗe sellu tun ha maayi imo wiya noon ghazali wi ɗum no selli ko ɓuri hulɓinade kongo wi wo imamu shafi'i ɓe maaki kala mo heɗata ko musique haray mo hulɓini wo imamu shafi'i maaki kala mo heɗata ko musique haray fi makko no hulɓini ajib ɗum no janɗi ko haalaji janini yoɓe hootu yoɓe terto ihya ulumiddini on tun ɓe janga ithafu sadatil muttaqina on sharhu ihya ulumiddini lizubaydi ɓen ɗon ɓe adda e sharhuji ɗin harano yaaji ɓuri ko ɓe watta tasawwur ɗon kon albabul khamis ɓe maaki fi musique on ɗo joni si en darti ɓeɗo wiyen abdoullah ibne mas'ud ko ɗum ɗo kañum wi imamul bayhaqi ko ɗum ɗo maaki imamul hakim ko ɗum ɗo firi ko ɗum woni kadi konngol imam ibnu jarir at-tabari wondema almourad bi surati luqman alghina ko musique tappata señƴa kon ko ɗum woni ko fanda wona haala yuɓɓaka no laaɓi kan haala yuɓɓaka kan ko defte jel wonɗen janngude ɗo hara ko ɗi yuɓɓa ɗum tuhfatul atfal no ni ko nde sima e yi ko yuɓɓa ɗum si a jangi no waalori noon ndeɗa gayna tawa eno weli ko ɗum noon ɓennata sima
haala yuɓɓaka no ka welira kono siɗen janngude ɗo tufatul atfal ma jazari en ɓannay ɗon ko tappata ko ɗum si tawi imam ibnu jarir ko ɗum suɓi wondema aya luqmana on ko musique woni wolu kono noon ikramatu mawla ibne abbas ko ɗum suɓi saidu bun jubayr ko ɗum suɓi mujahid ko ɗum suɓi wa makhul ko ɗum suɓi wa umar bun shuaibin ko ɗum suɓi wa ali bun nadimin wa huwa qawlu imam hasanu albasri ɓeɗo foppu ɓe wi'i wondema anna al murada bi surati luqman alghina ko musique no harmi joni noon kono siɓɓe ɓen jaaboto ɗum ɗo kadi ɓe watti ɗon ɓe maaki wondema alqabdu fi salah laysa min assunna su la ɓe no wawi peyindirde piiji ɗi wo he qabdu hey qabdu jeyaka e naako ɗum ko tigiri o jasini fi mum ha tawi o ronka heɓude hay kaw plata o wiye tigiri on ha imamu malik waɗali kabdugoy wo ko fi hon ɗum enen ka juulirɗe men konakiri neɗɗo so waɗata kabdu ɓe puusay mo ha o yaltoya fayda yaate hombo waɗi ɗum hombo waɗugol kabdu ko sarti juulugol ka juulirde hombo hande guufa guwa fi waɗa kabdu ɗum ko aybingol yimɓe ɓen ɗum ala joni noon si ɓe wii ko ɓuri hulɓinade ko ɓe baki e imam malik alqawlu bi adami l qabd ɗo na imamu malik ko waɗi kon ɓurten hittinde kon ɗum imamu malik maaki e toɓɓere nde yen andi qawlu l alimi wa fi'li l alimi amrani yahtalifani karamo kojo on ko waɗi kon e ko wi'i kon koko wi'i kon woni ko ɗaɓɓata na ko waɗi kon ko waɗi na ko wi'i kon fof newantomo waɗugol na ko wi'i kon fof o wawata wadde ka neɗɗo no lande ɗo ko andi ala wadde ma ko wawata wadde ma ko ala wadde ton ɗo kono hara o suusata ronkude wowlude ko waɗete kon fi o ala wadde ka adrib lana masalan sa jooɗi keɗa waɗi muhadara ha a gayni ɓenni ya cheikh meɗen lando on kon woni ñawore immagol jemma juula ko honɗum wallitoto neɗɗo ha o wawa immade jemma juula hara noon ɗa andi duuɓi duttino a cino an juulude jemma ko honɗum wi'ata ɗo ko juulatake jemma ɓay mi ala juulude na min mi wayri wadde ɗum moƴƴanan accamami juula on sa mi yetto ko ya yettoɓe immagol jemma juula ko sunna no moƴƴi sabuji mun ɗi ko hunde kaari hunde kaari mo walodata on no andi ala wadde ɗum gasi wowlamɓe tun ko watte kon halas imamu malik si tawi ɓe waɗali kabdu tawi siɓɓe ɓen kadi ɓe famali ɓe jangali gurnan imamu malik ko ibnul qasim tun e talibaɓe maɓɓe ɓen filli wondema imamu malik tamali juuɗe juuli taliba maɓɓe heddi ɓen fof ko filli e imamu malik ko kabdu tawi kadi illa ko hanno imamu malik tama juuɗe juula on say ko abou jafar almansuri nde o piiɓe ha jungo ngon yowti fi masala talak maɓɓe on joni noon ɓayri ngoya jungo yowtike ngo wawata arde ngo tamoga ɓe sali tamude woto ɓe accitide fof ɓe juuli kala filliɗo e malik al irsalu fi salah fi hadha zaman ra'ahu yusalli hakada ibnul qasim ko ɗum filli kono joni ɗo almuhim hay nelaɗo men on ha e men on koko ɓe waɗi kon ka koko ɓe maaki kon enen jokketen siɗi ari luutondirde koko ɓe maaki kon na ko ɓe waɗi kon hiɓe makani en tan jombu ɓuri nayo ko jeloɓe jombi na ko jeenayo ɓe acci ɓe jombuno sappo e goo ko jeenayo ɓe acci ñande ɓe feƴƴini ko hombo suusi ɓe ñentinde ɗon ka gollal ɗon joni koko ɓe maaki kon ka koko ɓe waɗi kon si joni imamu malik hey si ɓe tamali juuɗe ɓe juuli ɓe waɗi ka deftere maɓɓe nde ɓe atti windude mo wafta karamo koɓɓen ɓe wi ko ndeɗo atta mooɓede deftere diina hara ko hadis nde windira kayre atti nde ɓe windi nde ha ɓe gayni e ko karamo koɓe filli e maɓɓe
ɓe innuno nde ɗo duuɓi 50 windude nde ko hikka nde gasi nde ɓe gayni ɓe inni wo ɓe ndaaray si tawi ɓe laɓɓinani joomi men gollal ngal si tawi riyama goɗɗum ngo ala to ɓe hoynay nde si nde ɓuuɓi ɓe fuɗɗitoto golle ɗen haray fihi haddu nafs si nde ɓuuɓaali on say ɓe newnay nde jannge ɓe ɗetti ko ɓe windiri kon fof ɓe waɗe si on walliyam ɓe ommi ɓe wallini waali haa weeti bimbe ɓe ari ɓe ukki junngo ngon ɓe ƴawni tawi hay fuy ɓuuɓaali e bindi ɗi tawi noon on say ko ndaha windirte ndaha si windirama montata ko iwa tawi koye guri kadi winda on say ɓe inni ɗo joni nde wawa janngede on say Abou Jafar al Mansouri wi Malik nde deftere ma ɗo eko saata kon sifamare windaka taw joni accumi waɗɗina koɗoli ɗin fof yo gollitir ko woni kon e ndeta goto lundo nde lundiɗo nde o mi fawmo saria Imam Malik ɓe maki la abadan ɗum wattake min komi mooɓi mi waɗi e nde ko komi humpiti mi hendi ko komi hendaki kon no ɗuuɗi ɓuri komi hendi ko karamo koɓe ɓe lurri serti e leyɗele ɗe sahaba ɓe janni sertuɓe sa waɗɗini ɗo yimɓe ɓe nga waɗɗinayɓe gotum aɗaɓe ko ɗuuɗi accumo ɓe jokka ko faami kon ta waɗɗinde dey newnu yonde jangge ta waɗɗin yonde jangge ko waɗi ko qur'ana tun waɗɗinte janngu duuɓi 50 non hiɓe yanganade ɗum ɗo si ɓe heeɓi oɗo daraja kalanɗon ɓe salike no laaɓi ka laaɓa ko ɗum ɗo ɗaɓɓirat yo laaɓ si laaɓani jomumen haray intérêt personnel pottoto min si ɗum ɗon pottaki haray moƴƴaade ko ɗum si Imamu Malik ɓe waɗi ka deftere maɓɓe almuwatta a damal ngal honno woni babu wadu il yadayni ihdahuma ala al ukhra fi salah damal hollay ngal ko ɗettugol gooto e juuɗe ɗen waɗa e dow ngoyaka nder julde ene si Imamu Malik waɗali ɗum ɗo kañum ɓe holli en ko ɗum waɗete ka deftere maɓɓe ɓe addi hadisiji ɗiɗi selluɗe e nelaɗo holluɗe ko ɗum waɗete haray ha joni ko Imamu Malik dareten ko waɗi kon kako ko ɓe holli en nelaɗo waɗi kon watten esi ko ɗum ɗo woni damal ngal ka raɓɓindingol ɓe addi hadisiji ɗiɗi ɗettaɗe e nelaɗo hiɗe selli ken nelaɗo on ɓe maaki annabaɓen foppo ko yamira ko tamugol juuɗe juula sahabaɓe wi'i menen komin yamirteno hari ko tamugol juuɗe juula e zamanu nelaɗo tabitali kadi e nelaɗo juulugol hara juuɗe ɗen tamaka yon noon sen darke wigol ɗum ɗon sella e wi ko siɗa faala tama sa faalata tamu wi'u a tamata kono ta fonnu tamugol e angal tamugol ɗum fotata ko tabite nelaɗo e ko tabitale nelaɗo sa fonni ɗum haray a bonni wi'u noon min on yonalan tamu gongol ɓayri hiɓe ɗuuɗi yewtude sifa ɗum kamɓe siɓɓe ɓen ɓenna ɗon joni min miɗo mari hurriya suɓagol e mum komi faala o we neɗɗo ala hurriya suɓagol ko faala ko mari hurriya ko suɓagol ko selli ko na ko faalaɗa ko ɓe yewti kadamal sakkitoral e yewtereji maɓɓe ɗin ɓe maaki hiɓe yewta fi kabdu ɓe tiiɗini ɓe fanɗini haqqille woɗoɓe fi kabdu ha ɓe wi he hari zamanu nelaɗo wo ha nelaɗon feƴƴini nelaɗo ha hande ɗettali ɗe juuɗe mum ɗiɗi fawi ka hoore koppi juuli ha hande wo hari si nelaɗo waɗa ruku ha feƴƴini ɓe ɗettayno ɗeɗo juuɗe ɗiɗi ɓe waɗane ɗi itba en faami ɓe ɓisaɗe ka hakkunde koppi ɓe waɗa ɗon non ruku'u wo ko ni nelaɗo juuliri ha feƴƴini ko ɗum selli e maɓɓe wo ko ɓaawo nelaɗo tamugol koppi ɗin fuɗɗi o jama on janga narten piiji ɗi jama on janga ko goonga hi alaka jangede no fanɗi itbaq si ɓe dirni ɗum e nelaɗo ɓe wi ko Umar koye zamanu Umar ari wi yo kabdu waɗe ala rukbatayni e zamanu nelaɗo hari ko waɗu ɗum ɗo ko itbaq tun woodi ɗettugol juɗɗen adda ka hakkunde koppi ɗum no woɗuno ka bidayatul islam nuskha hay wowlugol ka nder julde hari no seddi atto islam atto ka fuɗɗode islam ka hari julɓe ɓen sino juulude ka fuɗɗode tun hari ɓe newnana wowlugol haajuji maɓɓe ka nder julde mo jangi ha gayni no dari no wawi yoddude ɗimmo mum ko faala kon ɓe waɗa programme ji maɓɓe si ɓe salmini ɓe yaɓay ko fuɗɗode ko harmini ɗum
ko joomi men wi joni hafidu ala salawati wa salati lwusta wa qumu lillahi qanitin ko gila ɗo wowlugol e nder julde harmi. joni noon sen ɗetti ko dagino kon atto harminede en dallinori ɓawde harmi en piidirta piiji ɗi ittubaka hari no selli. joni sen landike siɓɓe ɓen ko honɗum ɓe wawi jabade e ko tawata imamul boukhari waɗi ka deftere maɓɓe as-sahih ɓe maaki bab wadi'il akuffi ala rukabi fi ruku'i. en yi damal ngal damal hollaygal ko ɗettugol newe ɗen fawa ka hoore koppi ka ruku'u ko ɗum woni ko haani. wa qala abu humaydin o wi fi ashabihi wo amkana nabiyu en yi ɗo ɗo no dambude nelaɗo abu humaydin o wi nelaɗo on tabintinni yadayhi juuɗe maɓɓe ɗen min rukbatayhi ka koppi maɓɓe kaɓe waɗi ɗon ruku. taw yimma men aicha ɓe maaki si nelaɗo on waɗino ruku ɓe feppinayno hoore nden e ɓaawo ngon ha hara sa hibbi ndiyan ka hakkunde ɓaawo ndiyan ɗan sendoto pecce ɗiɗi yarata ley yarata ɓaawo mo ala ka ñoƴƴiɗe juuɗe no wawi moƴƴinirde ni ruku a wawata ɗum. imamu boukhari ɓe soggi sanadu maɓɓe ɓe maaki haddasana abul walid qala haddasana shu'ba an abi ya'fur qala sami'tu mus'ab bun sa'd yaqulu sallaytu ila janbi abi oɗo ko takko babe makko juuli o wi fa tabbaqtu bayna kaffayya mi waɗi ni juuɗe ande mi ɓisire ka hakkunde koppi ɓay mi waɗi ɗum summa wada'tuha bayna fakhidayya mi waɗi ɗe hakkunde koppi an ɗin fanahani abi tawi miɗo hikkodire babay ngan min salmini tum ɓe haɗi min ɓenni ɗum wattake andi oɗo waɗɗo ɗum ɗo har yottake e makko nasku on nuskugol daga gongol o wi ɗum waɗatake joni o wi ɗum ɓiɗɗo makko on wa qala baba on wi ɓiɗɗo on kunna naf'aluhu menen har meɗen waɗayno ɗum fewndo nelaɗo kono fanuhina anhu men haɗano kadi ɗum wa umirna men yamira an nada'a aydina ala rukabi nde men ɗettata neweɗen men fawa ka hoore koppi ko ɗum men yamira ka sakkitorde ka sahihul boukhari 1,750 rakmu hadis o. joni si ɓe wi ɗum ɗo alano e zamanu nelaɗo kon ɗum ɓe jaboto ko dambaɗo e nelaɗo ko sahihul boukhari ala ko ɓe jaboɓe ɗum. haray almuhim ɗum ɗo fayda ko faydum min bahar wi'en ko cintere ɗettande e nder maayo konguɗi maɓɓe ɗin no ɗuuɗi njanɗuɗi ɓayri goɗɗo noddiɓe ɗo landi in oustaz on yewtiɗo yewtere nde ñande wiɗon nelaɗo ñaami riba ɓe wi hi nelaɗo ñaami riba wo hi joomi men tippina e nelaɗo ya ayuha alladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min arriba in kuntum muminin fa in lam taf'alu fa'lanu bi harbin min allahi wa rasulihi nelaɗo ñaama ɗum kadi woni nelaɗo ñaamiri on suka ɗon o yehi o landitoyi wo usal ɓe woɓɓe go o wi usal woɓɓe wi men hanki e yewtere maɓɓe wo nelaɗo ñaamiri ba usal ɓe ɓen wi si a wowliti ɗum ko a hanaɗo wareede am suka on arti landiti wowluno ɗon o wi usar ko wolnuɗon hankin kon no wulɓini woɓe wi men simi wowliti nelaɗo ñaamiri ba komi hanaɗo wareede o wi rente sifa ɓen taw heɗo ɓen taw ɓatto takko ɓen ko renteteɓe no on yi kadi o rentini kadi e ɓen ɗon wiyo ɓen faamu makko ngun sella ene ɗo moƴƴi ko ɗum siwiɗen ɗo ko cintere ɗettuɗen e nder maayo ko faydun min bahar ko katratun min matar seeɗani kono heɗorɗa konnguɗi siɓɓe ɓen wo yirirta masiboji ɗi ɗo ko torotoɗen allahu subhanahu wa taala ɓayri ko dina kan wona fandede gollande koye allahu subhanahu wa taala moƴƴin annuyeji ɗi o moƴƴina faamuji ɗi o sellina faamu ngu o arkisa en kadi janngugol wasondiren wowlugol ka diina hara neɗɗo yawali ɗum ko waɗi si neɗɗo o janngi usulu salasa arbaina hadis tum o udditi whatsapp fi fatwa o udditi cuurum télégramme ɓayo heeɓi téléphone wi ñani o watti udditude ɗon
machallahu la basa bihi fihi qawlani wallahu alam bisawab kama faala fulan ɗum arano hulɓini no waɗi wowloɓe fatuwaji hande landoɗaɓe dalil ɓenna dalil nomi andaɗo hara noon o wooli ha gayni en andi ɗum ɗo fof ko ɗi pii joni en ɓayr tun joni ɓoggol ngol firtama ko ɓulma sitta andi nelaɗon nde ɓe makuno albayinatu alal mudda'i si tawno kala wowluɗo ko wowli o landete honto ittuɗa neɗɗo uddita eno hunduko ha gayna ombako ronka latinde kono joni mo ɓe wowlay fu no woodi masbalatul afkar ka ñoogeji ɗin hawkete toon konnguɗi ñooge ɗi ko wowluɗa ɗo o a ñoƴƴay tun ayi a ñoƴƴay tun wowla ha gayna tuttaya no woodi ka hibboyto ka si a naati e kun a jeeɓidira e ñooge ha ronka yitude ko ɗetta masbalatul afkar haray toroɗen allahu subahanahu wa taala yo arkisu en hulugol mo ɓeydamo hulugol ka diina makko wowla yer ko andi ko deƴƴa e ko anda ko hara tinnaaki hewtaali daraja tinnagol salafu wi'ayno kada ahsana man intaha ila ma sami'a kala etiiɗo haaɗi yer ko andi kon haray o nafi hoore makko o nafi islam kono mo etike wowlugol ɓuri ko andi kon o yeeɓay islam on o yeeɓa hoore makko o yi sofer ko wondata e oto ɓe yaa fannima hiɓe yahude ko fannima o dogi naali ngal alil ɓurɗo cuucal makko ngal kanko ka si tawi ngal jogii 280 kilométre par heure ko ɗum ngal dogata ɗum ngal waɗana si tawi cuucal ma ngal feƴƴa 80 ulama u nafsu ɓe wi si a ɓeydani ngal 5 e dow 80 on a selay si a seli kadi ko on alir selirta he mi anda sen faami 85 kilo si a naatiri ɗum e leɗɗe ma e jooli nde ɗa daro yo hara sinki laawol hara ɗiggini gongol ka o yino kadina kadi ko non goy kadina si a wi tun a wowlay kadi ɓuri ko annduɗa kon ko bonnata kon ko ni waata ɗo noon wawi wasi tawi hara ɗa faamiɗa yarde yeeso hara ko ɓawonɗa yarde andi ɓe wi no woodi otoje joni ɗo ɓe woni moƴƴinde ɓe waɗay premier majje on e mas arriére on fof yeeso ɓe ɓannidiraɗi ɓe koola si neɗɗo on taaka tigiri a naada e arriére sikka ko premier andi woy arriére ko ga yarata kono joni ɓe findini ha ɓe watti naɓirde arriére yeeso joni noon si tawi a taaka tigiri oto on si tawi koya accélére ha wuula déburiya accita embourillage on yaha e nder mum fewna ko noon doginirta si a naadi arriére a faami ko premier si a accéléri a hoyniti a tamike ɗo kontonɗa yarde na si a ɓeydi ñoƴƴude ko honto wonɗa ndaarude ko honto wonɗa yarde eyyi ɗo ya rectifio daroɗa ɓay dogirgol ɓaawa no satte ɓuri dogirgol yeeso neɗɗo no wawi janngude lebbi 6 fi yarugol yeeso feewa o jannga hitande fi yo fewnir ɓaawa ɓaawa wela doginirde ya yeƴƴito ndaara ɓaawo dogina a janngay ɗum ko fanɗi o lebbi 6 sa wawiri lebbi 6 yo a jooɗo naada arriére fewta yeeso ndaara rétroviseur on fewna laawol ɓe ɓaawo a janngay ɗum kadi lebbi 6 hara naada e arriére joɗɗa fewta yeeso gollira rétroviseur on laawol feewa ɗum haray ko ngaari e oto na ɗum a gaynta ɗum joni noon andi buy ka diina fewno ɗo no woni yarde ka diina ko ni no naaɗude arriére ɓay débrouillé woni ko jangi wawali taw ñoƴƴa accélére ha wula no eɓɓitude ndaara si goɗɗo ala arde no yaltira ayi ko yeeso fokkiti o accita embourillage o ñoƴƴa ngal fokkitira ɓaawo ɗo ko bone molanaɗo wat naare fatuwaji ɗo gootum fof ɗo ko bonnata e diina kan hombo andi no foti hara kadi siɓɓe ɓen hiɓe faami e machallah hada huwa sawab
e ko ɗum ɗo ni goonga on e ɗeɗo toɓɓe kono haray Allah subhanahu wa taala tigiri en feƴƴata yo ɓeydo e moƴƴinande so moƴƴini haray moƴƴi o ɓeyda laɓɓinde annuyeji ɗi o ɓeyda arkisude en janngugol ngol tentini usulul fiqha wa qawaidul usul wa mustalahul hadith ɗiɗo mo janngal ɗi ko firata qur'ana ko firata hadise je ɗen o nafitorta ko ɗum sabu haray hiɗa jogii nete jiiɓeteeɗe kono ala ndiyam kono no jiiɓirta ala no jiiɓira wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in fama kana fihi min sawabin fa min Allah وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان والله ورسوله منه براء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان والله ورسوله منه براء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان والله ورسوله منه براء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان والله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal